arimo agenda azamuka cyangwa se amakuru arimo agenda asirikira cyane ni inkuru ijyanye n'uwitwa Granit Xhaka kuba yakwerekeza muri ekipa ya Chelsea. Ni amakuru yatangiye kuzamuka cyane guturuka ku munsi w'ejo yemezaga ko ekipa ya Chelsea yaba amaze gutanga bid ya miliyoni 26 muri ekipa ya Sunderland isaka uno musore akaba na kapiteni wa ekipa ya Sunderland ndetse n'ekipa y'igihugu y'Ubusuwisi Granit Xhaka. Ariko nanone uyu munsi ekipa ya Sunderland mu makuru agiye hanze mu masaha make ashize imaze gutangaza yuko nta bid iyo ari yo yose ndetse nta n'ibiganiro yewe nta ni ekipe iyo ari yo yose usibye na Chelsea yabayigeze bahamagara ibabaza kwijyanye na kapiteni wabo Granit Xhaka. Kanshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwira ngo iki ni cyo gihe kiza cyo kugira ngo mukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho cyane cyane ku makuru y'u Burayi ndetse n'ibindi. Tudatinze katwinjire muri no nkuru twebwira ibigendanye na Granit Xhaka na situation yiwe. Na makuru bundi yabanje kujya hanze ku munsi w'ejo, cyo gihe yari amakuru yazamukaga avuga yuko uwitwa Xabi Alonso nyuma yo kureba situation iri muri equipe ya Chelsea agasanga kimwe mu bintu buranga ari experience ndetse n'abakinnyi bakuru bashobora kuyobora abandi mu gihe bari mu kibuga. Wa muntu ushobora kuba kapiteni yaba na ambanda ufite experience ndetse umukinnyi mukuru ushobora kuganiriza abandi nyine bakaba bamwumva. Bikavuga yuko rero yari yahise abasaba abakinnyi batatu. Icyo gihe mbere byabanje kuvuga ko yifuzaga uwitwa Tapsoba, bivugwa yuko yashakaga na Grimaldo, gusa amakuru aza kugenda n'ubundi byo ngibyo birangira nta kibaye cyase ari n'amakuru adakomeje kubaninga cyane. Gusa ku munsi w'ejo nyine nibwo amakuru yakomeje kujya hanze yensista cyangwa se yemeza yuko ekipe ya Chelsea yaba iri mu biganiro n'uwitwa Granit Xhaka, cyane nyuma yuko yari amaze kuba bamusabwa n'umutoza Xabi Alonso. Fabrizio Romano ku munsi w'ejo nimugoroba mu kiganiro yanyujije kuri YouTube channel yiwe agaruka kuri situation y'uwitwa Granit Xhaka, yari arimo aratubwira yuko uwitwa Granit Xhaka na Xabi Alonso bafitanye umubano mwiza wihariye ndetse no kurenga kuba yarabaye kapiteni undi ari umutoza muri ekipe ya Bayer Leverkusen mu myaka bamaze mu gihugu cy'Ubudage. Ubwo bikanavugwa yuko ari abakinnyi ari abagabo barenze bakagirana umubano wihariye nyine w'ubucuti nk'abagabo, bitari ukuvuga ngo bahuriye kuri kariyeri bakora. Ikindi namakuru yagiye hanze yemeza yuko uwitwa Granit Xhaka no mukinnyi muri we ku giti cyiwe ukunda London ndetse umugore we n'abana be nabo bakaba bakunda London, ku buryo rero gusubira muri kuba yasubira mu mujyi wa London akajya gukina muri equipe ya Chelsea nabyo ari ikintu cyakoroha. Fabrizio Romano rero mu makuru arimo agenda atangaza yararimo aratubwira ko kijyanye na personal terms nubwo kugeza amaginga equipe ya Chelsea na Granit Xhaka batari bakiganiraho, ariko akanemeza yuko ari ikintu kitazigera kiba ikibazo kubera yuko Granit Xhaka biravuga yuko yaba yiteguye gukorera muri situation na condition izo arizo zose equipe ya Chelsea yamushyiraho, cyane ko ari umukinnyi wifuza kujya muri equipe nkuru nyine ndetse akanifuza kwisubirira mu mujyi wa London aho yagira ibihe byiza. Murabyuka ko yahamaze imyaka igera mu 8 igihe yakinaga muri equipe ya Arsenal mbere yuko ava muri Arsenal nyine yerekeza muri Bayer Leverkusen. Gusa amakuru nanone yaje mu masaha y'ijoro, amakuru dukesha igitangazamakuru Team Talk cyari kirimo kitubwira yuko ekipe ya Sunderland imaze guhakana nyine ayo makuru yose y'ibiganiro bivugwa yuko ekipe ya Chelsea yabagiranye na bibiganiro cyase yaba yabahaye bid ya miliyoni 26 kuri uno mugabo. Itinabone no gutangaza yuko itagurisha cyase nta gahunda nimwe ifite, nta gahunda kuza kumva offer yari yose kuri uno mugabo witwa Granit Xhaka. Uyu Granit Xhaka numwe mu bakinnyi bagize uruhare runini mu gufasha ino ekipe ya Sunderland kwitwara neza ikabona na tike gukina amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi nubwo bwose ari bwari kiva mu cyiciro cya kabiri. Uyu mugabo rero uwitwa Regis Lebris ni umugabo w'umufaransa utoza ino ekipe ya Sunderland, akaba abona no kapiteni wiwe nk'umukinnyi uri untouchable ndetse yamaze no kubasaba ekipe ya Sunderland kumugumana, akaba nayibwira yuko atifuza ko yatakaza no mukinnyi mu gihe cyose bifuza kumugumana nk'umutoza wabo bagomba no kuza kubika no kapiteni wiwe kuko ari wagiye kubakiraho projet ziwe. Gusa nanone nubwo bemeza gutyo ekipe ya Chelsea nubwo bwose yabango itari yako yatanga bid iri officiel muri no ekipe ya Sunderland
nk'uko nyine Sunderland y'ubwo yarimo ibyitangariza ivuga yuko nta biganiro nta n'umuntu uwo ari we wese wigeze agira icyo yibaza ku bijyanye na kapiteni wabo. Bikavuga yuko muri ekipe ya Chelsea ho n'ubundi uyu musore Granit Xhaka ni umwe mu bantu bifuzwa cyane cyangwa se n'umwe mu bakinnyi barimo baratekerezwaho cyane barebe ko baba bamwongera hariya Stamford Bridge, cyane yuko nk'uko ESPN irimo ibigarukaho ekipe ya Chelsea nibyo koko ikeneye umukinnyi mukuru wa experience, cyane ko banabigarutse bakajya kure batubwira yuko kugeza ubu mu bakinnyi bose bakina muri ekipe ya Chelsea umukinnyi mukuru urimo ni Tosin Adrabioyo, afite imyaka 28. Icyo kigahita kikwereka rero uburyo ekipe ya Chelsea ni imwe mu ekipe ifite abakinnyi bato ko nujya kureba principe bagenderaga mu myaka ishize, ni ekipe mu by'ukuri irimo yibandaga cyane ku bakinnyi bakiri bato bafite impano nibyo barimo bazamuka, ndetse byanarangiraga ibatanze amafaranga menshi. Muribuka isinyisha barimo Mikel Modric, ijya gusinyisha abantu ba William Esteva, isinyisha ba Enzo Fernandez, n'abakinnyi yagiye itanga amafaranga menshi mu by'ukuri, ariko imyaka yabo nyine ikiri hasi ukabona yuko ari ekipe mu by'ukuri ishaka kubaka projet y'igihe kirekire. Gusa nanone bije kugera aho bisanga bakeneye wa mukinnyi wa experience, rero bakabona nk'uko uyu Granit Xhaka ni umwe mu bakinnyi bishimiwe n'umutoza, cyo ni icya mbere. Ikindi kandi n'umukinnyi ufite karite y'ibyo bamwifuzaho, ndetse bakabona ko ari umukinnyi ufite byinshi yatanga ku kijyanye no gukina pari byo gukina, atari kuvuga ngo ni umukinnyi wa experience ushobora kuba umuyobozi ndetse n'ibindi. Ekipe ya Chelsea rero bikaba byitezwe yuko nubwo yaba koko itari yigeze igira ikiganiro na Sunderland bitewe n'ibiganiro biri kuba hagati ya Chelsea n'umutoza ndetse even no muri body yabo, ndetse bakaba bose bahuriza ku kintu cyo kuba bifuza umukinnyi ufite experience. Bareba rero mu bakinnyi bakuru bafite experience ushobora kuba wabona kandi ukayizera ko yagwa n'umusaruro ku bijyanye no mu kibuga, bagasanga uyu Granit Xhaka ari umwe mu bakandida beza bashobora kuba baboneka, cyane cyane ko n'ubundi abakinnyi bakuru ba experience bagifite imyaka n'imbaraga byo kuba bakina shampiyona nka Premier League atari benshi wapfa kubona, naho wababona si benshi wakwizera yuko uri buze kubabona. Bitandukanye cyane no kuno umusore rero muri ekipe ya Sunderland, cyane ko ku giti cyiwe n'ubundi arifuza kuba ya joining ekipe ya Chelsea, kubera yuko nyine of course Chelsea ni ekipe nkuru nubwo bwose itazakina amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi, ariko arareba agasanga ari ahantu yajya akaba yakora izindi season nk'ebyiri, akabara yuko ku giti cye baramutse bakoze sezimwe sezita bakaba babonye tike kujya gukina nka Champions League, akajya gusoreza kariyeri kuri zino ligue nkuru, ariko arimo akina na Champions League akabona yuko cyaba ari ikintu cyiza. Ndetse yanareba agasanga ibyo atari ibintu ekipe ya Sunderland ishobora kuba yamupromisinga, kubera yuko yego nibyo Sunderland yagize season nziza, babona tike yo kuba bajya gukina amarushanwa y'Uburayi, I guess ko bari buze kuba bakina Conference League, ariko nanone nta muntu n'umwe wahagarara ngo yihandagaza avuga yuko Sunderland izabona tike ya Champions League. Rero akareba agasanga kugira ngo cyase mu rwego rwo kugira ngo aze kuba yasezera football European neza, ari uko yajya muri ekipe ya Chelsea akemera gukorana nabo ino season, noho sezita bakareba ko baza kuba babona tike ya Champions League nayo akayikinana nayo, no ku myaka ya 35 akaribwo yatekereza kuba yava mu gihugu cy'Ubwongereza anava muri zino ligue zikomeye. Ibyo ni ku ruhande rwe, na makuru arimo agenda azamuka aturutse ku ruhande rwe nyine, ndetse bakanemeza yuko ibiganiro hagati ya Chelsea na camp y'uno musore byaba byatangiye, ndetse bikaba biri kugenda neza cyane ko yumva ko nta mpamvu yo kwirirwa we yivuna ashyiramo amakondisiyo ku giti cye. Kondisiyo zose za Chelsea araza kuzemera kandi azikoreremo. Igisigaye twese tugiye gutegereza ni ukureba nimba koko Chelsea iri buze kujya mu biganiro mu buryo burafiseri n'ino kipe ya Sunderland, ku buryo Sunderland itari buze no kugaruka ibihakana, kubera yuko ntiwanamenya ushobora gusanga Chelsea yaba yari baganirije ariko Sunderland igahitamo kubipfobya no kubihakana. Ikindi kintu wamenya kuri no mugabo bita Granit Xhaka nuko hari ama ekipe mu gihugu cy'Ubutaliyani arimo amwifuza, ndetse ekipe ya Liverpool nayo ikaba yatangiye kugenda ibaza no guha iri interested mu kumenya amakuru na situation y'uno mugabo. Ndetse no muri Saudi Arabia ama ekipe yaho arimo Al Hilal ndetse na Al Ahly nayo yatangiye gukurikirana bya hafi iby'uno mugabo. So no gutegereza tukareba ikiri buze kuba hagati ya Chelsea na Sunderland. Gusa icyo wamenya kugeza ubu Granit Xhaka arifuza kujya muri Chelsea. Chelsea kuri uwo mukinnyi wa experience, umukinnyi mukuru ushobora kuba umuyobozi yifuza, ari kureba agasanga umukandida mwiza ari Granit Xhaka. Icyo uyu bishatse kuvuga ngo igisigaye cyase kiri buze kuba ikibazo, the point of this
ni ibiganiro biruze ko hagati y'amakipe yombi, hagati ya Sunderland ndetse na ekipe ya Chelsea, no hagati ya Chelsea n'umukinnyi birasa nkaho byamaze no kuba byikora. No gutegereza tukareba ikiri buze kuba rero. Kanshimire cyane buri mwese twabanye, nkutse gukanda subscribe ni muturayikanda, wike gukanda like kuri no video, ujye muri comment duhe igitekerezo cyawe. Ese urabona Granit Xhaka yaba ari deal imeze ite? Ni deal waha amanota angahe ku 10 muri ekipe ya Chelsea? Ciao ciao, dusubire mu kanya.